Yuyari. Kawsaypika punllantami yuyarinakanchik. Diospak simita alli uyashpa kunanpish yuyarishunchik. Navidadka shuk milagromi kan. Chaymantami tukuykilla yuyarinchik kishpichik Jesucristo wacharishkata. Ashtawan yachanakunami tiyan Navidad hawaka. Ashtawantika Jesús wacharinamanta ñawpa willakuna willashkata tukuy paktachishkata. Shinallatak Navidad hawaka tawka yachaykunatami yuyaritukunchik. Kay milagruwanmi ya Dioska tawka shina riman tukuy kay mundo kay pachapi kawsaqkunamanka. Imanaza shamupasun, huyag Dios bendeciachun, pagi kikinkuna chaskishkamanta acompañashkamanta, chikanchishkamanta kay tiempota Dios pakshimimanta rikushpa yachashpa katingapaj. Kunanka ña kay diciembre killapi kanchik, yurinchik, kishpichik Jesucristo wacharishkata. Kaymi kan shuk milagro, pi mana ruraytukuypaqta ya Dios rurashka. Shuk milagro, pi mana ruraytukuypaqtaka mana punllanta rikuytukunchikchu. Kikinka mayhan ya Dios arinishkapi charirashpa katikungichu kawsakungichu sinchita. Imapitik kikinka shuyakungi shunguta churashkangi kambaq kawsaypaq Dios kutichina Dios paktachina kashkata mana kashpaka kikinpaq kawsaypika ya Dios ima arinishkata paktachishkachu chaypaqka kikin imat rurashkangichu paypaq arinishkakunata paktachichunka. San Mateo capítulo 1 manta 3 kamami rikuytukunchik ñawpa willakuna Jesucristo wacharina hawa imata parlashka imata willashkaka tukuy paktashkata. 300 yalli profecías kunami tiyan kishpichi Jesucristo wacharina hawa parlashka willashka Antiguo Testamento pi imalla nishkaka mushuk Testamento pimi paktashka kan. San Mateo libro yapimi patsaj yalli profecías kuna paktashka kan. Navidad Jesucristo wacharina hawaka pusaj profecías kunami paktashka kan. Chinakajpika Navidad kakanmi Dios arinishkata paktachishka kuna. Chay hawami rimakun. Navidad manta rimashpa yurishpaka yuypi micharina kanchik ya Dios imata arinishkata paktachishkata. Dios manta willakkunami kay mawka testamento pika parlashka karka kishpichik Mesías shamuna kashkata. Ichaymi paktarka kay mushuk testamento pi. Chinashpaka Navidadka rimakunmi yuyachikunmi Dios arinishkakunata paktachishkata.
ñukanchik runakunapaq yuyaypi rikuypi ka chayka imashina mana paqtaypaq shinami rikurin. Shinakaqpipish rikuy tukunchikmi ya Dios ari nishkataka paqtachik kashkata. Rikushun kishpichik Jesucristo hawa Mauka Testamentopi Dios akllashka runakuna ya Diosmanta willakuna parlarka willarka y chay paqtarka kay mushuq Testamentopi. Kallaripika rikuy tukunchik nirkami Davidpaq miray kashkamanta. Segunda de Samuel capítulo 7 verso 12 manta uriman nin kan ña yuyariashpa wañukpika kanpaq wawakunamanta shukmi kan mandakushkapika tiyaringa ñukami chaypi churasha. Kaymi karka Dios arinishka. Verso 13 pinin paymi ñuka wasitaka shayachinga. Chaymantami pay mandanataka wiñayta churasha. Ñukaka paypaq yayami kasha. Payka ñuka churimi kanga. Ñukaka pay ima mana allita rurakpika hatuntami llakichisha. Shuk yaya paypaq wawata llakichik shinallataqmi ñukapish rurasha. Shinakaqpipish paytaka kuyakushallami. Saulta anchuchishka shinaka mana anchuchishachu. Saultaka mandanapi kanta churankapaqllami anchuchirkani. Chashna kashkamantaka kanpaq wawa mandaqkunapish kan mandakunpish wiñaypaq ñuka makipimi. Shinallataq kan mandakunka wiñayta mana tukuringachu ninmi ningi nirkami. Natanka kaypi nikushka shinataq muskuypi shina rikushkatataqmi Davidmanka tukuyta willarka. Chayta willakpika Davidka mandak Diospaq wasiman yaykushpami mandak Diostaka kashna nirka. Mandak hatun Diosa ñukapish ñuka wasi ukupurakunapish kanpaqka imataq kanchigari imamantataq ñukataka kaypi tiyachiwarkankiyari. Mandak hatun Diosa kanka chashna rurashka hawapishmari kaya minchakunapaq ñuka wasi ukupurakunapaq imata rurana kashkatapish willawanki. Kay pachapi kawsaq runakunaka pi mana kanmanta hatun Dios shina ruranmanchu. Kanta sirviq ñukata chashna rurashami nishkataka kanmanta hatun Diostaka imatataq ashtawanka nishari kanllataq riqsiwankimi. Kanka tukuy sumaqkunataka kan munashka shina kan rurasha nishka shinataqmi ruranki. Chaytaka kanta sirviq ñukamanka willawashkankimari. Chashna kashkamantaka ñukata mandak Tayta Diosa kanka Diostaq marikanki. Kan shina hatunka pi mana tiyanchu. Pishuktaq Diospish mana tiyanchu. Ashtawanpish kanllatamari hatun Dios kashkata uyanchik. Shinallataq kan akllashka Israelkunawanpish kay pachapi tiyaq tukuy shuktaq runakunaka mana chimpapuraypaqchu. Kan Tayta Diosmari paykunataka watashka shina kawsakunmanta kasarichishpa kanpaq kachun suhichimuskanki. Shinallataq paykunapaqka pi mana ruray tukuypaq allikunata rurashpami tukuykuna riqsishkata rurashkanki. Egipto llaqtamanta suhichimushka Israelkunamantami kanpaq llaqtamantaka shuktaq runakunata paykunapaq Dioskunandik ruhichishpa kacharkanki. Kay rimashka shimikunaka uni watakuna Antiguo Testamentopimi willachishka karka Davidpaq tiempopi. Rikuy tukunchikmi mandak Dios imata nishkataka paqtachikti kashkata. San Mateo capítulo 1 verso 1 uni watakuna hipa paqtarka ya Dios imata arinishka. Kay libro pika Abrahammanta miray Davidpaq wawa Jesucristopaq ñawpa yayakunapaq shutikunami tiyakun. Kaytaka mandak Diosmi ñawpaman arinishka karka. Uni watakuna ñawpaman manari Jesucristo wacharikpi. Rikuy tukunchik Abrahammanta miray kanakashkata. Chayta rikuchikun ya Diospaq shimipi. Génesis capítulo 12 verso 1-3 kamapish rimakun. Shuk punllami mandak Dioska Abrahamtaka kashna nirka. Kan maypi kawsana llaqtataka ñukami rikuchisha. Kunanka kan kawsakun llaqtatapish kanpaq wasi ukupurakunatapish kanpaq yayapaq wasi ukupurakunatapish sakishpa rilla. Chaypimi kanpaq wawakunataka shuk hatun llaqtata rurasha. Kanmanka achka allikunatapish kushami tukuykuna alli nishkatapishmi rurakrini. Chashna kashkamantaka tukuykunami kanmantaka allikunata hapinga. Kanta huyaqkunamanka allikunata kushami. Kanta fiñaqkunataka llakichisami. Chashna kashkamantaka tukuy kay pachapi kawsaqkunamanka kanmantami allikunata kusha nirkami. Ya Diosmi ari nirka wawakunata mirachinata. Abraham manari wawata charik. Pay imata ari nishkataka paqtachiktikmi kan. Y chaytami rikuytukunchik kay mushuq Testamentopi capítulo 1 verso 1 San Mateo libropi. Abrahammanta miray Davidpaq wawa Jesucristopaq ñawpa yayakunapaq shutikunata parlashpa rikuchishpa. Shinallataq kishpichik Jesucristo kay mundo kay pachaman imashina wacharina imashina shamunataka kasharishpami parlarka. Rimakunmi shuk solteritamanta manari kasarashka manari shuk hariwan charinakushka shuk virgen solteritamanta wacharina kashkata.
Isaías capítulo 7, 14 nin, kunanka hatun Dios atagmi, kankunamanka shukrikuchinata willagrin. Piwan manari chayrinakushka warmimi, shukari wawata wachanga. Chay wawataka Emmanuel shutitami shutichinga. Dios imanishkata willag Isaíaska, Dios ati witakukpi, Dios ati mandakpi, 700 yaji watakuna ñawpamumi kaytaka ña willarka. Ichaymi pachtan kay San Mateo capítulo 1, verso 22, verso 23 pi. Tukuy kaykunaka, mandak Dios pay imanishkata willagkunawan chasna willachishkami pachtarka. Pachtachirka Dios arinishkata. Chasnatik pachtashka kan. Kariwan manarich charinakushka warmimi chichushpa, kari wawata wachanga. Paypak shutika Emmanuel mi kanga nishkami karka. Kay shutika Tayta Dios ñukanchikwanmi nishaninmi. Dios imata arinishkataka pachtachiktikmi kan. Chaytami rikukunchik kaypi. Chaymi kan shuk milagro. Mana kan shuk ima yanga tukushkalla pachtashkalla. Hasta wampish Navidadka kanmi shuk milagro. Chinallatik rimarkami willachirkami ñawpamantaq Belenpi wacharina kashkatapish. Miqueas capítulo 5 verso 2 pinin hasta wampish Efrata llaqtapi kaq Belén pueblolla. Judá llaqtapi tiyak familia kunapurapika kanllami tukimanta yalli uchilla pueblo kangi. Chasna kaqpipish. Kanmantami Israel llaqtata mandaqka lluqshinga. Payka ñawpa yayakunamantami lluqshinga ninmi. Maypi wacharinata ña willarka. San Mateo capítulo 2 verso 4 manta 6 kama rikunchik pachtashkata imata ya Dios nishkashinata. Chaymantami Herodesca pushaq kurakunatapish mandashkata yachachikkunatapish kayachishpaka Cristoka maypiti wacharinga nin nishpatapurka. Paykunaka kashnami nirka. Judea llaqtapi kaq Belenpimi wacharinga ninmi. Dios imanishkata willaqka chashnami kishkashka. Judá llaqtapi kaq Belenlla kampish Judapika mandaqkuna puramari kangi. Mana yalliti uchilla kangichu. Kanmantamari shuk mandaqka lluqshinga. Paymi ñuka aqllashka Israelkunata michik kanga ninmi nirkakunami. Dios imata arinishkaka pachtantikmi pachtashkatikmi kan. Mana krichishkachu kan. Astawan rikuytukunchik Egiptomanta lluqsichina kashkatapish rimarka parlarka. Ichaypish pachtarkami. Oseas capítulo 11 verso 1 pinin ñukaka Israelkunataka wawaraq kaqpika achkatami huyarkani. Egipto llaqtamantami ñuka churitaka kayarkani. San Mateo capítulo 2 verso 14 y 15 pinin chasnanikpimi Joseka rikcharishpa hatarishkawan chay tutallatak wawata mamandik Egiptoman pushashpa rirka. Herodes wañunga kamami chay llaqtapika kawsarka. Mandak Dios atagmi pay imanishkata willaqkunawan Egiptomantami ñuka churitaka kayarkani nishpa willachishka karka. Chaymi chasnatak pachtarka. Dios imata nishkaka pachtantikmi, pachtangatikmi, pachtashkatikmi. Chaytami rikukunchik kaypi. Kay Navidad punllakunapika kanmi ya Dios imata arinishka pachtashka. Chinallatak wawakunata wañuchinatapish rimarka parlarka. Jeremías capítulo 31, 15 pi rimakun. Mandak Dioska kashnapishmi nin. Ramá shuti pueblopika sinchita kaparishpa ayhinishpa wakashka uyarinmi. Raquel warmimari paypa wawakuna wañushkamanta wakakun. Ama yalli wakaychu nikpipish. Wawakuna wañushkamantaka manatak upallanchu ninmi. Wawakunata Herodes wañuchinataka ñawpa watakunamanmi parlashka willashka karka. Chayshinatikmi pachtan. San Mateo 2, 16, 17 pi kaytanin. Herodesca chay yachaq runakuna payta umashkata yachashpaka yallitagmi phiñarirka. Chaymantami yachaq runakuna parlashka punllamanta ishki watata pachtachirik tukuy qhari wawakunataka Belenpipish muyundik llaqtakunapipish wañuchichirka. Chasna ruraqpimi Dios imanishkata willaq Jeremías willashka shinatak pachtarka. Payka Ramá pueblopika mana hawallatamari kaparikunkuna ay nishpamari yalliti wakakun. Raquel mari paypa wawakunamanta wakakun. Churikuna illaqmari sakirin. Masnata inkitakpipish manati upallanchu nishpami willashka karka. Ya Dios willashkaka tukuytik pachtashkami kan. Chaymi shuk milagro Navidadka. Chaymantami ñukanchikka kushikuna paginina kanchik ya Diosta shuk kishpichikta kachashkamanta. Ichayka ñawpa watakunati willashka karka Dios arinishka karka. Ichaymi pachtashka kan. Shinallatik Dios aqllashka ñawpa willaqkunaka Jesucristo manari shamuqpika shuk hatun profeta shamuna kashkata pay ñawpamuna kashkata rimakunmi. Isaías capítulo 40 verso 3, 4 nin shitashka pampapimi shukka kashna kaparikun. Mandak Diospajka
shitashka pambata ama kingushpalla ñanta lluqsichichigari. Ñukanchik Diospajka chakishka pambatapish ñanta surkushpa rumiwan allichichigari. Tukuy pugru pambakuna hawaman wichiyashpa, tukuy urkukuna lumakuna oriyashpa pambaklla sakirichun. Maypi ima loma ama sakirishpa pambaklla tukuchun. Chaytami rimakun San Mateo capítulo 3pi. Bautiza Juan willanamun shamuna kashkata. Ikaytaka ñawpamantik ña parlashka willashka karka. Tukuy Dios imanishka shinatagmi paktashka kan. Rimakun chinallatak kishpichik Jesucristoka paypak ministeriotaka Galileapi kallarina kashkatapish. Mandak Dioska tukuytami yachan. Paypak makipimi tukuy. Y chaymanta imashina kanataka ñawpamantak willarka. Isaías capítulo 9 verso 1pi rimakun. Kishpichik Jesucristo Galileapi ministeriowan kallarishkata. Zabulonpaj, Neftalipaj, Galilea llaqtataragmi llakichishpa chaypika mana Israelkuna kawsankuna. Chaypi hatun amsa llakipi kawsaqkunaka mana chashna amsallapi kawsakunga kunachu. Jordan yaku chimbanigmanta mama kucha urikama chay tukuy llaqtataka ña mana sarun shina pipish yaykushkawan hapingallachu. Hipa punllaka hatun yachinga mari. Chinallatik San Mateo capítulo 4 verso 12 manta uriman kaypi rimakun. Bautiza Juan preso tiyakuk nikta Jesús uyashpaka Galileamanmi tigrarka. Nazaretmanta lluqsishpa Galilea kucha huchupi kaq Capernaumpimi kawsagrirka. Chayka Zabulonpaj, Neftalipaj llaqtapimi. Jesuska Dios imanishkata willak Isaías willashka paktachunmi chaypi kawsagrirka. Isaíaska kashnami nishka. Kucha oriñampi kaq Zabulon, Neftali llaqtakunalla, Jordan yaku chimbanikpi mana Israelkuna kawsakun Galilea llaqtalla. Amsapi shina kampi kawsakuqkunami achiklusta rikurkakuna. Wañuna manchaywan amsapi kawsak llaqtapimi luz shamushpa achikyachirka nishkami. Capernaumpi kawsagrishka punchamantami Jesuska kashnanishpa willay kallarirka. Diospagman kutirichik, hawapacha Dios kankunata mandanaka ñami chayamushka nirkami. Rikunchik kaypika yaya Dios imata arinishkaka paktashka kan. Ya Diospajka ima mana pakachukan. Ya Dioska sarunpish kunanpish wiñipajpishmi kan. Kawsak Dios tukuyta yachak Dios tukuyta rikuk Dios. Ipay imata arinishkaka paktashkatinmi kan. Ichaytami rikuytukunchik kay Navidad punllapika. Kishpichik Jesucristo wacharina hawaka ñawpa watakunaman willarka maypi imashina wacharina kashkata, imallata runa kashkata y tukuy chaymi paktashka kan. Chaymantami kikinpish ñukapish ya Dios pakshimipika ya Dios imata arinishkakunataka kunanpish ñukanchikka krishpa katitukunchik. San Mateo capítulo 1 pi rikuytukunchik ya Dios imata arinishkata paktachishkata. Ñukanchik kay punllakunapi kawsanchikmi shuk mundo maypimi gentikunaka imatapish arininkuna mana paktachinkuna. Shinakajpipish ñukanchikmanka arinirka shuk kishpichikta kachanata y paktarka shamurka. Paypak arinishkakunaka paktashkatik kan, ruarishkatik kan. Chaymanta ñukanchikka kunanka allimi kan yuyarina pay imata arinishkata. Diospakshimi Bibliapika tawka arinishkakunatami charinchik. Y chay arinishkakunapi ñukanchik shunguta churaytukunchik, kriytukunchik. Ya Dioska paktachinatik kashkata, ruranatik kashkata. Kunanka rikushun kay Navidad punllakunapaq ima arinishkatatik charinchik. Kishpichik Jesucristoka arinirkami ñukanchikta hatun mandak shinaka krinalla mandakmi kan. Paymi nirka ñukanchikman alli yachaytakunata, paymi nirka ñukanchikta cuidanata. Imamanta chayka ya Diosmi hatun mandak kan. Paypak makipimi tukuy kay mundo kay pachapi kay punllakuna hatun llakikunatami rikukunchik, hatun llakikunami uyarin, hatun llakikunami shamugrin. Shinakajpipish ya Diosmi hatun mandak kan. Chaymanta ñukanchikta mandak kajpika paypi shunguta churaytukunchik payka alli mandak kashkamanta. Chinallatik katikpika kay Navidad punllakunapika ama kungarishun Jesucristoka arinirkami tukuy ñukanchik imalla ministishkakunata kutichinata. Ya Dioska kikinwan ñukawan kushimi kan. Chaymantami tukuyta rurarka. Chaymantami ñukanchik ima ministishkakunata kutichisha nin. Kay punllakuna imalla ministikunata chari apakungi kikinpa kawsaypi. Paymi mana sakishka, paymi karashpa katin, paymi churachishpa katin, paymi trabajituta kushpa katin, payka kikinmanta ñukamanta sustarinmi. Y paymi arinirka tukuy ñukanchik imalla ministikunapi kutichinata. Kimsapika rikuytukunchikmi Jesucristomi arinirka paypak sacrificiowanka tukuy ñukanchik ima pandarishkakunata, tukuy ñukanchik ima mana allikunata rushkamanta, pingaymanta huchamanta alli yachinata perdonanata.
ñukanchikpajka ñamana tiyanchu shuk condenación. Ñukanchikpajka mana tiyanchu shuk juicio. Kishpichik Jesucristota krishkamanta chaskishkamanta. Shinashpaka Diosqa kikintaka mana huchachishpa katinchu. Ashtawanpish ima huchachinata mana charik Jesucristomi kambak ñukapak randi hatun cruzpi wañurka. Chaymantami kikinta ñukataka Diosqa rikun ima huchachinata mana charikkunata shina. Shinashpaka Jesucristomi arininka Navidadpika paypak sacrificiowanka ñukanchik pandarishkakunata, ñukanchik pinkaykunata anchuchisha, alliyachisha, perdonashanin. Diosqa mana huchachishpa katinchu. Chaymanta paypakmu huchuy pandarishka kashpa, huchata rushka kashpaka riksirina kangi, willana kangi. Chaypak washaka chaymilla chay mana allimanta karuyi, laduyi, ichashna Diospaklla kawsay. Shinallatik chuskupika Jesucristoka arininmi ñukanchikta chariranata, ñukanchik ima ministishkakunata kutichinata. Mana ñukanchikka sapalla kanchikchu nitukunchik. Ashtawan ñukanchik punllanta mikuna tandatapish kushanin. Paymi ñukanchikpajka ima illakta mana charin. Ama kungarishun mandak Diosmi ñukata michik, ñukapajka ima mana illangachu. Unitukunchik mandak Diosmi ñukata michin, ñukaka tukuy ministishkatami charini. Chay Diostami kikinka charingi, chay Diospi krishpa katishun. Paymi ñukanchikmanka karashpa, bendiciashpa, allikunata kushpa katinga. Ñukanchik imalla ministikunapi kutichingapak samachingapak chaypimi kan. Pichkapika Jesucristomi arinirka, ñukanchikka huchapi, millaypi, mana allipi watashka kawsakunmanta kacharichinata. Chaymanta rusichinata. Chaypajka paymi kashkata rurarka. Paymi hatun cruzpi wañurka kikinpak ñukapak randi. Kunanpish paymi kikinta ñukata mayjan llakichikunchari, mayjin mana allita rurakunchari. Mana kashpaka ñukanchikllatik chari pandarishpa, millaypi huchapi watashkashina kawsakunchik. Chaymantami payka kishpichishanin. Payka rikukunmi. Payka yachanmi kikin imashina kashkata maypi kashkata. Chaymanta ñukanchikka kaparinalla, mañanallami kanchik, huchuyanallami kanchik, ayudaway nishpa, kishpichiway nishpa, shunkumanta paypakman kutirishpa, kaparishun mañashun, payka rikukunmi, payka uyakunmi, kan ima llakipi kaqpi, kan ima manallipi kaqpi, imapi watarishka shina kaqpipish chaymanta kacharichishaninmi. Chinallatak Jesucristomi arinirka kanpak kawsayta allichinata. Kikinpak kawsaypi imashina charikangi, llakilla charikangi, nanaywan charikangi, unkuywan charikangi, espiritualpi chari chiriashka kangi, laduyashka kangi, Diospak ñanmanta laduyashkangi lluksishkangi, kikinpak munaypi kawsakungi. Shinapish paymi kutin allichishanin. Paymi kutin paywan alli apanakuyta kallarichun munan. Paymi tukuy imatapish allita ruytukun. Paymi kikinman alli kawsayta, sumak kawsayta, wiñi kawsaytapish kuytukun. Diosmi kanta huyan. Chayta amati kungarichu. Diosqa hatunta huyashpami paypak shuklla churita kacharka. Pipish payta krihka ama chingarichu. Ashtawanpish wiñi kawsayta charichu. Diosmi kanta huyan. Shinallatik Jesucristomi arinirka. Ñukanchikman mayjin willakkunata kachanata. Ñukanchik llakipi kaqpi, ñukanchik ministiki ura, shuktikkuna shamun, yuyachin, yachachin, ima alli kashkata riman, pandarikuqpipish harkankuna, kunachun, rimachun, khuyaywan ñawinchichun kachankuna. Shina kaqpipish tukuymanta yallika, Diosqa paypak huchayllak Espíritu Santo tamikushka. Jesucristota ñukanchikta manda kishpichik kachun chaski punchamantami, Diospak huchayllak Espíritu Santoka kikinpak ñukapak kawsaypi kan. Paymi ñukanchiktaka chariranga kayamincha hipapuncha wiñi kawsay hawpacha murichun. Chinashpaka kay mundo kay pachapi kashkakamaka Diosmi arinirka mayjan runakunata, mayjan warmikunata kachanata nitukunchik ñukanchikta rimachun, ñukanchikta rikuchichun, alliñanta, mandachun, yachachichun. Tukuymanta yallika huchayllak Espíritu Santomi ñukanchikpi. Paymi ñukanchikmanka yachachikun rimakun ama pandarichun. Ashtawanpish allichirishpa katichun shamukpunllapak kayaminchapak wiñi kawsaypak. Amati kungarishun, sakishun Diospak huchayllak Espíritu Santo kikinpi ñukapi yachachichun mandachun. Sakishun pay ñukanchikta mandachun. Pay ñukanchikpi imata runakashkata nichun. Ama ñukanchikllatik mandarishpa kawsashun. Shinallatak tukuchinkapajka nitukunchik Jesucristomi arinirka paypak huyllamanta ñukanchikman fuerzatakunata, imashina punllakunata apakukpi, imashina punllakunapi kaqpipish fuerzatakun katingapaj, llakiwan kashpa, nanaywan kashpa, imashina punllakunata chimpapurakuqpipish paymi fuerzatakushanin. Paymi ayudashanin perdonangapak shuktikunata. Chayka sinchimi kan ñukanchikta chukrichikkuna, ñukanchikta llakichikkunata perdonanaka mana hawallachu.
Shinapish paymi fuerzata kushanin, ñukanchik perdonashpa, ñawpakmun katichun, huyaypi purichun, ñukanchikpi fiña, manaji chihaya huykunataka chingachishaninmi, hasta wantika kasilla kawsay, sumaq kawsaytami kushanin, shuyana yuyaytami ñukanchikpi kapaypi charinchik, y Dioska kikinmanta ñukamanta sustarinmi, kay mundo kay pachapika, gentikunaka, ari nishpapish mana paktachinchu, kay mundo kay pachapika, mashna ari nishkakunata charinchik, shinapish paktachishkanchikchu, paktachinkunachu mana, shinakakpipish ñukanchikmanka ari nirkami, shuk kishpichik takachanata, Apu Jesucristota, y Dioska paktachiktinmi kan, paypak ari nishkakunaka, paktashkatikmi, y chaytami rikukunchik, y chaytami kunan yurishkanchik, Navidadpika yurikunchikmi, y Dios ari nishkata paktachishkata, kunanllatik kikinpakka, ima ari nishkatik, ashtawan yuyachikkan, ashtawan uyarin, ashtawan kikinpa yuymushamun. Mana kashpaka kunanllatak, kikinpak ministipika, ima ari nishkapitik, charirana kangi, krishpa katina kangi. Ima ari nishkakunatatak, shuktikkunawan rakinata munangiman. Ñukanchikta kishpichik, manda Jesús. Pagininchikmi, Dios ima nishkata, willakkunamanta, profeciaskunamanta, paktashka kashkamanta. Kambak ari nishkakunaka, kripakllami kan. Chaymantami, ñukanchik kawsaykunapika, shuyana yuyita charinchik. Imashina punllakunapi kashpapish, kampi krinchik, kampi shuyanchik. Munanchikmi, shuk punllaka, tukuy kambak ari nishkakuna, paktashka kachun. Kishpichik Jesucristo, shamuna tigranapi. Chaytami shuyanchik, kutin chaypakka ayudaylla, tukuy shunguwan, tukuy yuyaywan allichirishpa rupak shunguwan, chay punllata shuyakungapak. Kunan kay punllapish ñukanchik shunguman, kushikuyta, chay animuta apamupay. Kay rato llatak ñukanchik shungukunata kushichiway animachiway. Ñukanchik manchaykunamanta harkapay wakichipay, sakipay, tukuy ñukanchik shunguwan, kan paktachik kashkapi krishpa katingapak, charirashpa katingapak, tukuy kambak ari nishkakunapi. Kunan ñukanchik chaskishkawanka, shuktikkunata animachinapipish ayudaway. Jesuspak shutipi chashnakachun. Uyashkankimi yuyari. Astawan yachankapajka kishkay. Correo electrónico misionchaski@gmail.com. Yuyari, shungupi Cristota charishpaka, Tukuitami charinki. Pay illajka imata mana charinkichu.